paleti AS hibrida mi na terenu opštine Alisinac imamo 13 komercijalnih hibrida, od toga su od ranih hibrida ono što ja preporučujem našim proizvođačima, to su AS41, AS42 i AS51. Naročito pominjem AS51 koga preporučujem u brdsko-planinskim predelima, malo u brdovitim terenima, siromašnim zemljištima, koga ne treba đubriti preteranim količinama azota i ne zahteva preteranu veliku agrotehniku, daje izuzetni prinos. Pored njih tu su još i srednji rani hibridi AS54 i AS57, a od kasnijih hibrida centralno mesto svakako zauzima naš najbolji i najprodavaniji hibrid, to je AS72, koji je po mišljenju većine stručnjaka jedan od najboljih hibrida trenutno na tržištu kukuruza. Pored njega preporučujemo proizvođačima AS63, AS66 i AS73 koji je najkasniji AS-ov hibrid FAO 700. Pored ovih komercijalnih merkantilnih hibrida, mi u ponudi imamo i jedini pravi registrovani silažni kukuruz A160, dobro poznat našim proizvođačima, oni koji čuvaju stoku ga već duže vremena koriste, i to je naša preporuka za ovu godinu za opštinu Alisinac što se tiče kukuruza.